ole tler tu te kalolom le vek chawa nau sen tlakim lo piang anuin enkawl duhlo takha ni mi lel mangai chuan tokin jun ni somni pariat kumsang ni somni panga jinglam dar thum khan LRM hospital NICU wa chatuan ramin pansantane avuin mun tor he boipui me kania ramhlon not oi mete remti na in an veng thlan mola vui turaniang oimi lamin kuang lo siam meka thlan po le me kanie a thele rem chang piang kanin kau kho meka ama leina tu adu piang luthlan khom ve turin kan soma cheu Johnson Foundation tin ron posane anu enkol noi omsela anun dot taken enkol sela chuan heteng din mani atleng kherlo mai theine achan chu anun boipui ngai lai khan boipui wat sela chuanin hetiang hianin nuna chan khophianin om phalo mai thei bokani video masalama khanin chip chair zokin karon talang to kha lasha cheng lo te khanin loin maidania heta mai chi pakathen tin ron suya nu du lo han ni tap chu ka thin long hi ana wong mai boite na nom to lo na pang chunga yom to lom tro tlamong takin chol ro tin ran suya eda pakathen lu ru fatina ve ma se pathin ang chunga a chol hadam to e he khovela anu le pain du lawin norma se nu le pa ai ro puizok pathinin adot em don tin ran suya heta mai chi pakathen oi mit tui anai ngal thei ka khoin kalein at le mai boite naw sen khoi tlakte helaya inuin du lo chen nu chon chema semo nu chon vengai lo turle mangai top ngai lo turche pathen hena hadam takin chol tor ka khoin kalein alu tokche naw sen poisoi lo nu chon to lo tom dama mangai na nen thei top chua lo enkawl tu jo inspiration invan ro puin invan chon om em panei lo te pa nu nei lo te nu ni inform thin hi in ro pui tak zeta ne tin mai chi pakhat mel thaza thian ran soine heta mi pakhat thian tin ran soya kuangki alung chet tla kati thengkhatin fanot emema an nei thelo lain thengkhat ero chuan an du lawa kal sana lalpan alukong ko nge yang tin ran soine mi pakhat thoi tin ran soya anu le pa chu eng ang mi hring nge mo an ni don le kawak khoi tak em o he le shi oma kong ko tu nei lo ma se kan rin pathian nung khian ang chunga alo kong ko nge yang tinaron soine